ikibazo gikimwe gusa sinshaka kuvuga n'ibintu byinshi abafana ba Chelsea ni mwebwe ndi kubaza Rosaria iyi kipe ni yase abafana ba Chelsea munsubize uyu mugabo twa Rosaria iyi kipe ni yase c'est tout nabi ndacecetse Manchester City n'aba Chelsea abakunzi ba Manchester City n'aba Chelsea bakurikiye BNB baho ubutumwa rwose bahura baje hari ubundi butumwa ushaka se babura baje nibo cyangwa n'ikipe zabo zose reka nkubwire yego so mwenda bitatu byose ikipe itaje ntabari bitatu yego Chelsea Manchester City Tottenham babura baje zirasebye cyokoze zirasebye pe zose mujye mwonye uvuga Chelsea babura baje Man City babura baje Tottenham babura baje nuko ko zisebye nababonye ntimumbonye babura baje mwe abaga data we abakora subscribe mbabarire munsige kwijana rwose iriya uraze uri imbere ya 66 muyindinde muri umwanya ngiye kwitaba telefone n'insobanuro ibitekerezo byanyu. Attention reka turebe kwa Paris Saint-Germain, attention sunika passe kwa Bradrero raparkora, attention imbere Samuel deposamo Bradrero raparkora Tagereza kuri match ya Chelsea Bradrero raparkora Fama Olympique Lyonnais uyu musore Barcelona ishaka kuba n'ubwiza uyu musore ni utwaye Paris Saint-Germain muri championnat ahatarasman Dembele kubera ibibazo by'imvune ahatari Desire Doué nawe bitoroheye ahari cyoko bakhavraskeria aranga habinyenyera z'ibicyo hererekanya neza Desire Doué nonkamaho hereza Mr. Baron Ousmane Dembele Masura Alias Debuzi Dembe goal Dembe assist arangiza byinisha mziki makukuresa zeta hereza Joao Neves arangije pase y'umutwe birangirira kwa Rastaman never die United together Paris umurwa wabeza yes Mubicu ni tipe ya Paris Saint-Germain baba hererekanya babasore bato cyane b'umupira mwinshi bazi gukira igitimari bazi gukaresa imari bebe titiza imari bebe siri igitimari bebe barangije banaga muri provocatiusa topido controle la poitrine controle à gauche rasira kure visite Rwanda mikono John attention yataka neza cyane ikipe ya Chelsea sunika pasi Reece James Lewis Marogo Startul Chelsea de Magic FM. Mugiye twarimo tuvuga ibindi kuri Santiago Bernabeu baba bakamwita Federico Valverde Santiago di Petariasi Falcon bamwita Federico Valverde Octopus bamwita Federico Valverde the King Captain El Capitano umwami wa control y'antena undi wipima habayeho ba Modric afite akazi kabarabami kuri Trivera habaho witwa Toni Kroos ari umwami kuri Noruk Pass ariko uyu musore kuri control y'antena muntu wipima reba neza V1 Vini number 1 V Casablanca V the best ndavuga Vini wuzuye reba neza cyane aba defenseur bahagaze mambata
koma icyerekezo kuri Uncle Mark Mage ya Jikenik in Israel. Reba neza Monster Ruben Diaz dos Santos Gato Harvest. Sunika passe Strawberry. Passe Chocolat. Passe Pomme. Passe namba uno. Maziyo Munyahirigwa areba neza Donnarumma. Aramubwira ati ndukira Paris Saint-Germain ntabwo ari Man City. Akazi karangira gutyo. Yes. Chelsea nayo irimo yikosora neza cyane. Pase nziza idasanzwe. Pase ya Enzo. Telefone neza Marogusta Artur. Control oriente. Rekura Topido. Rekura Katiusa. Rekura AK-47. Rasira kure. Umubikano. Mubicu na Real Madrid kuri Santiago Bernabeu. Hejuru. Mubicu Parike de Prince na Chelsea. Match umuriro. Amajoro y'abagabo. Ibikorwa by'abagabo. Ntabwoba mu bagabo. Kamara Maza Magic FM. Paris Saint-Germain kimwe. Real Madrid bibiri. Chelsea nayo yakibonye kimwe na body gifite kimwe. Yahite ariko kuna neza cyane, reka twerekeze ku kibuga cy'ikipe ya Chelsea. N'ikipe ya Paris Saint-Germain no bagize Marines asore ikipe ya Paris. Attention reka turebe imbere Samaria. Attention reka turebe Ousmane Dembele Massoul Debussy Dembego Paris Saint-Germain. Magic FM. Bamwita Ousmane Dembele Massoul alias Debussy amagara abafana. Akora kuba Eritrea. Akora kubafana batuje. Kubakuyemo imyenda. Ariko dore icyo bita pase z'imikororombya. Dore icyo bita amacenga nk'abo umufana. Dore icyo bita kugaraguza abagabo hagati. Uwitwa Wesley Tijani Fofana mwirukana iwabo. Akuryamishiriza uwitwa Makukura ya Sazeta. Arangiza kurebera uwitwa Philippe Jorgensen. Arangiza garaguza gatarangiza araryamisha arambika vutura. Mubicu bimusabye match zirindwi ngo atsinde igitego cya kabiri muri Champions League. Nabwise z'urugamba rwatangiye neza, ariko ni Mr. Ballon d'Or, ni Mr. Number 1, ni kizigenza. Arangiza aryamisha Chelsea yose, arangiza aravutura. Vutura. Chapa. Bamwita Ousmane Dembele Massoul Debussy. Mwite Dembe gol. Mwite Dembe Nambono. Ariko akazi gahera kwitwa Desire Nduweno Nkamaho. Iryamisha mediane ya Chelsea irekuramo. Pari bibiri Chelsea kimwe. Ni cyane. Attention reka turebe ikipe ya Chelsea zamuka neza twigire Parike de Prince. Zamuka neza, attention reka turebe. Sunika passe muri babiri. Attention reka turambukiranya. Attention Marquinhos itandaraza. Attention kwa Ribara. Takaza umupira Desire Nduwe. Pedro Neto roba. Attention Enzo Yeremia Fernandez. Deposamo Chelsea. Bayita De Bruyne Chelsea batwagutsinze ntawe yagiye.
bayita de bruzi Chelsea atiyama mwubirya ibitego nawe uratuzi twaragusatse ndetse tukubuza gukora amateka aremereye cyane batireka tugusubire dufite ubushobozi bwabyo Ria Murosenior atarabazi yahoze abasaka mwarahangana gahagarara hamwe ruizanirike Pase Pedro Netoro batangishije pase n'imoso bamwita Atomic Mazi nushaka umwite Atomic Bomb uyu munyaportugal arihuta kurusha umurabyo papuro umupira Desire Nduweno nkamaho pase mu buryo buri horizontal semi vertical reba neza cyane witwa Enzo Yeremia Fernandez ouverture du pied intérieur droit terekamo ryamisha Safano Mubicu na Enzo terekamo igitego cya gatatu muri Champions League asiste ni mw'uruhare rw'ibitego bine Enzo champion du monde Enzo wifuzwa na Real Madrid Enzo Paris Saint-Germain mirota garura Chelsea mu bintu byayo kuri Parc des Princes Ruizaniri kumaze kurya ibitego byinshi sezo match 16 ibitego 19 uyu mwaka wa 2026 Paris Saint-Germain n'inyatsi iradefanda nk'iyugariza icyitwa ibisangara irugarira muri gakondo ikoresheje imyugariro Paris Saint-Germain urajya hehe kurangaye kabaye titiza Mubic kunda Attention reka turebe Paris Saint-Germain erekezeyo ekipe ya Chelsea attention reka turebe namwe ni mushimwa kabiri kura neza cyane umupira basore ekipe ya Paris attention telefone Vitinha uyu yitaba attention yaje imbere izamuwe Paris Saint-Germain Vitor Machado Ferreira alias Vitinha Magic FM arakwambika robe ndetse agusuzugura mu buryo budasanzwe pase makukura yahereje uwitwa Enzo Yeremia Fernandez agenda hirya ngo ni masterclass atanga pase mbi cyane ku witwa Wesley Tijani Fofana pressing idasanzwe ku witwa George umuzama kwari barabwira umutoza ati kiski ni mwinshi hano ati kiski byaterwa n'izina ariko mu bikorwa nanjye ndiwe gurisha Chelsea Philippe Jorgensen gurisha Chelsea ku kiranguzo Magic FM Mubicu ni ikipe ya Paris Saint-Germain baba pressing y'uwitwa Bradley Barcola umuzamu wa Chelsea akora baragurisha ikipe ku kiranguzo bariko arabwira Hivisa Hivra Kvaratskhelia bati tabara nyamureka Georgian Messi tabari ikipe na defense ifite n'umuzamu ni Harindimana n'ibicari bica mu kwaha maze Paris Saint-Germain Vitinha bamuha amahirwe terekamo igitego cya gatandatu muri match 11 sezo mu majoro y'abagabo uyu nguyu ni kizigenza ni fire
hejuru Mubicu Gorazo bamwita Philippe Jorgensen Eliasikinski urakoze cyane Liam Senior Chipra yemukiye uyu muzamu ndakubwiye ko ari mwiza uyu muzamu ndakubwiye ko ari ukwizerwa gurisha Chelsea pressing y'aba basore bato b'urubyiruko aba basore bafite umwuka aba basore bafite agatuza aba basore ni ba nyirabyo aba basore ni defending champion aba basore bafite amaraso ashyushye y'urubyiruko aba basore baracyanyotewe ibikombe n'imidari aba basore ni intare zishonje zishaka umuhigo bamira bungura Chelsea mu minota igoye Vitigo bamuhamagaye ariko ubushize yari yamuretse. Attention Paris Saint-Germain igitego cya Security avugaga reka turebe baragishaka ku bintu bwiza abana baje baseninsona n'amayuru n'amashitani. Attention reka turebe sunika pase neza hagati mu kibuga atatse ikipe ya Chelsea buragatoye icyakane n'ikigaruka murakirya Gianni Messi Rivisa Rivra Kvaratskhelia bine Magic FM. baravuga bati nawe urataha ujya kurwana n'imyanya ya mbere baravuga ati byabaragatangaza ndetse n'akababaro n'agahinda kubabaza abafana Liam Senior wabaga mu myanya 5 n'itandatu aramutse adusakiye mu rugo ariko dore igitego kimwe cyishakira abafana dore igitego kimwe cyo mu bitabo cya gitego kimwe kigura inzira cya gitego gisinyisha za kontra cya gitego kikwambutsa ikiraro bambutse Stamford Bridge bitasabye ikibari Mubicu ni ikipe ya Paris Saint-Germain baba diyama zahabu bavanye muri Barcelona Dro Fernandes aguhamagarira Chelsea arayicenga arayirambika Risi James bamugira amashara Risi James bamugira icyambu Risi James bamugira icyambu cya Dar es Salaam na Mombasa maze umwana atanga pass exterior Trivera kama Modric uyu mwana yerekana ko ari academy graduate muri Ramazia uyu mwana Chimaka maze hindukiza bwa kanu witwa Philippe Jorgensen kavinga premier poteau ouverture du pied intérieur droit tsinda igitego cya gatanu muri zirindwi uyu mwaka match 10 zonyine Rivica na Bauno Rivica bamwita Gianni Cristiano uyu no mu gikombe cy'isi mu mwitege kwitara muri Amerika baba Mubic yes ikipe ya Paris Saint-Germain bine Chelsea bibiri menya nayigiranye. Attention reka turehave imbere za mu Paris Saint-Germain ati byo mubivemo attention imbere za mu sinzi ko nono variri butabare ngo bikunde imbere izamu we imbere izamu Samiri we Baoratano Paris Saint-Germain yes Mubicu na Paris Saint-Germain Parike de Prince bayigira ubuki Parike de Prince bayigira icyo bita paradiso Parike de Prince bayigira Edeni ni gahunda yo gusarura ni gahunda yo kwirira ku nzabibu ni gahunda yo kwirira pome ni gahunda yo kwirira amaronji ni gahunda yo kwirira ibinyomoro Chelsea bayiniga
Chelsea heza umwuka pasi ya Sirafake Memo garura vipas pase Diamant pase Diamond pase Sukari kama Uswahilini pase Kisu finishing kama Ronaldo finishing kama Pele finishing kama Messi Giorgiani Messi Kvaratskhelia Khivisa terekamo igitego cya gatandatu sezo match 10 muri Champions League igitego cya 9 kuva kuri bench Paris Saint-Germain defending champion number 1 Chelsea genda imizimoso Chelsea genda wabarayo burya nawe yambara ubururu Chelsea genda nk'umugabo ari ibiryo by'umwana Chelsea genda igayika mumbwirire Danizo muzoyibuka gukorera museke we ya Chelsea bemo Chelsea bayirasa Paola 5 iki ni ikinamico gisorejwe kuri Parc des Princes. Au revoir, hasta la vista, merci, monsieur Samir. Magic FM.